Epsos limau. Memor nan marain. Nanamail wialar sabal men coach sergam bakkay, kumail song en kalmangi I. Nanamail mor kumail wawait ki limpak, tuwacha Christ kachin limpak on kichail, o kachin mayrang kila pain I pwek kichail. Rasang mayrang pomau o mayrang makin kaparanta kuburan coach. Pweki amail wialar sabal men coach aranas pilibil kay, socho koneng masan pen mekoch me pitata nanak, te songan samin chaykan te narak, en kin wiyawinan pangamail. Epil socho koneng kumailan kin LOKAIA suwat, kaman suwat te LOKAIA socho koneng. Ap ime konengan kumailan kin katunga kalangan en coach. Kumailan ese po socho aranas men memeuren nanak, te songan samin chaykan te narak, po narak songan pongi tikatanani, pankak yang soso kuwain Christ te wain coach. Kumail ter maitong emenen kachawi kumailti nane LOKAIA malakan. Po mapukach kin kareta ang yangan coach ong iraikan me socho kin pekyong. Kumail ter pacheng songan aramas pukan. Maso pin kumail miminan rochoroch. Asang niya mail wialar sabal men kauno aramas pilipir kay kumail milar nan marain. Kumailan kin maurki mauren aramas marain. Poyeiwan marain mapukach. Songan mau koros, songan pung koros, o songan melel koros. Kumail kin song rata kitama kauno kin kachin kupurtaran ki. Kumail ter kin warak yung aramasakan, makin wiwiya chiyakan rochoroch. Ap kumail kapungong rael chiyak pukach. Mekanamenak kosoyata nan pekon, mekan merakin wiyanerir. Ap momon me koros kin sansalta mau ni anso merelalong marain. Me koros makin sansalta nan marain kin wiyala marain. I karapen masan wach. Gerita, kowa mememer. Porta sang mela. Christ apan kamarain ni yukata. Kumail kanayang tuwa na mail meur, kumail wawait ki. Kumail ter tuwecha aramas melalapon kan. Ap kumail tuwela melalapon kan. Kumail insaniki anso mau koros, po anso pukach anso suwat kay. Kumail ter poi. Kumail song raka kitama kauno kachin kupura kumailan kin wuya. Kumail ter kin sakaw kila taulul wain. Po eban kaway kumail la. Kumailan kin trakila ngayon sarawi. Kumail sawas kibene, masanan koulan kapingkan. Melkaka o koul sarawikan. Kumail koul ki melkaka o kauno. Kapinganan kapetamailkan. Kumail kapingkalangan o coach sam anso koros puekisong koros ni maran achay kaun Jesus Christ. Li popot o all popot kan. Kumail upapene nan pungamail ni lamun Christ. Kumail li popot kan. Kumail pen upa amail pot kan. Tuweche amail kin upa kauno. Pue all popot ime mangan pot. Tuweche Christ me chapwin momotso. O pen Christ me son komorpen momotso me ye palware. Ime li popot kan utan tan pen upa arail warak kan tuweche momotso kin upa Christ. Kumail all popot kan. Kumail pakong amail warak kan tuweche Christ kachin pakong momotso o kachin pangala peni pwek momotso. Kachin wiyata mech pwe en kachin kasarawi kiyong coach sapal me masen murun kachin kamakale kita momotso pil pwe en kachin kasalayong pain momotso melingan makalakal min soche kisin mai te imarak kisre te mekoch samin. Olakan utan pan pakong arwarakan tuweche arkin pakong pain palwararaikan. All makin pakong warak kin pakong pain Soche makin kailong ki pain palware. Pwe kin kamonge
o ekin kanay. Tuweche Christ ekin kachin apali momotso. Pagkachail mekisen palwaran Christ. Ime inchingkitier nan puk sarawi. Aramas pan moisang seme o ine o tacheng pot. Ira eritan wiala warcheyo. Mie patak kasampal nan masen wech. O tuwanay teteki e toktoka Christ o momotso. Ab epil toktokoy kumail. Eri, emenemen ol popot en pakong warak tuweche kin pakong peini o emenemen li popot en waunaki pot.